Naku apa tip siapang cumi. Gak kemen pat. Bapak nom si kelayang ah. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Executive member ka Khasias Autonomous Council uba kami yak tanat lan uba Powell sa Auckland hakan riu tarik naitung aja pan riu ulapan syai baka District Council kamdan kanu ka jing temu ban pendu ya ka bor ka ikhtiar jing hima kira bat kisnong haka jing kran bikilat patai khubor uba sa Auckland ulong baka jingwan ra ka Khasias Autonomous Council Regulation and Administration of Land Act Rajar Phuwei kadi kapla ai bor ka ban riu kanang baka District Council kan bu baik bu renti haka baidai baka jing pendan kam ya ki cakarat kanang menyadai ka jing tuat ki cakarat lagi spa akar cikiriu shiman kapa penduk nong pat iki trai muluk kibam tan caka watang mansnai ki ying kisam ulaong baka jing weng no ya kentien consultation na ka principal act haka bawanra ya ka jing penbet thamai kadai namar baka jing bun jong ki hima bat kisnong gala ban simpur kat baka khandau rai klanang net cikiriu shiman hapapan kan mau ya ka jing let jengo kinong elam ka ki SU dang kendiat sngi syakasnong damesian ubas oklet ulong bakalong kabas ngusir kai yo ka caka ka badon uranium daki spa ekar on thiet diki shimen Ini kana makan ka mat ke bangin keren ka dei hadol ka land amendment bill ka bangin munjur bala pas ngi ka dorbar ke berang sudap andu brajiliu bat aku cukup poru ngakrati orang ka bagi buan atau kapor walau rakyat ka bill ngi la introduce kema long tik ke punya yang dorbar biru mana kasi ka bakut jo ka yang dorbar ka ni ka bill kala pas klem kono kono gajing pasya walau rakyat ni ka bill nakaliang jang ucaman ula tha ko yang dorbar bala dalam kini kundo kiba wanra ki amendment lo kan ka amendment bill ke jungi jok sam ajar riu kila submit ki amendment teh kasni ke bahasa mungkin pas lain mencuri kan ka bill mungkin dan kan kono amendment ban ni kan maru atau kasni ba baru kain dorbar kina pasya kila mencur ya kan ka bill hot kala dan ka jing panjang pun syai nak kalian joki yang pasya hakapor bangia debate ya kan ka budget speech do yang finance mana kalian yang finance tu dekat ka jing ya bendap lang ni ka jing ya kesan lang jung yi ulah pasya ya baru kita ke jing panjang macam kan yang pasya bat kumta ya kan ka bill na menjur nak yang dorbar tungka Khasias Autonomous Council yang ni penpau ke dokumen bangi lala banon ra ya kan ka bill ka bangi sngo bakalong ka baton kambha na ka beta kamtap akabedi bat ki right land tani ka ba ni khamya tip kata ke jaka ki patna la kalong ki right land ni ki jaka pat bat dan ki hima ki badan ki right bat kum juru ki badan ki snong ki thau ki chungi ten dai ngi i pat adien ba kalami akila patai khobor spang kan ka jingwan ra ka jungi ki ka amendment kita tan katu kat ni ki bala pensapian ki social media da ka bashim ya ki katu kan ki line mo ya kan ka bil ki badan akila patai khobor hagin sya jing nakaliang jungi jam so desu bana pensah mo namar kayun bar bar ko we nakaliang jungi ka liang sensat kundu kaliang sya ki mencuri kan ka bil stang mangin pha sya u lat jong jela lemba jong District Council Affairs ikhang banung beng ya kan ka jing bom sutu yani ketika jing yalam bakla jong kita tu kan ni bak khamtam mangin pensya ya ki pat ba aka bedai pat kan ka amendment nginum sim barok ka we ka amendment mar ka jong bahan ingin sim pang ki ka tu kan ni kebala kedau ka ba ladon ki ba yalam bakla ka bedai bakata ka baki ongka ceiling mo kai kan ka ceiling ke badan haka section 16 jong ka Khasias Autonomous Council administration and regulation arajar way pas dakai isi kepada mulai dakai KHDC akin Islam ke beradab kalau bu ya kata ke benta bahkan dari bandan ke ceiling kamut ke jengbu limit mo dan dia kata ke jengbu benta baki hima ki right bat ki shnong kin ai ki jakara ini jaga pada syakin kini ki rishimat mo baiklah bu, yang ini nama anak Islam ke beladab.
kami simula dalam kono kajing te alakam lani ka regulation lani kata ka mau kajing parking baki hima lani ki right baki snong ken ai ki cakarai ini ki cakapet ba sekiru simat lani sekiru ki kunhun bat kemtang ni iya kisan piladap baki po baki spa akar ka jaka ka badai bar yo ki pat ba kala lek penban sekiru simat lani tang siki katu ni ki kunhun Bat den lah tak ada ru baka ki isi ke barem kan ka ai labu ya kan ka sailing. Bat kala buru ya ka kendon. Mo banyak kendu ya ki hima ya ki rat bat ki snong banyak keren. Kumno bangin bu no da kan ka sailing. Susu kajing pensai ya kan ka sailing kemut kajing limit ini kajing bu ya kata ka baki nama kajing he. Hadu ka no ki hima ki lawan. Ai ya kan ki kendo pat ba sekiru simet dan ya sekiru ki kunhun. Nang ta Hakan ni kerja kedua suka banyak tu ipi ngala pek bahaya kini ke file mo ki bala penuyat sekemat daka isi ke barem. Kadang kerja kedua bat ki hima. Hak badan ki sim ki menteri. Kadang kerja kedua pakai rai bat kemjuru bat ki snong mo. Bat kawai ke basu tenat mah kan di kerja kedua jong ka isi ke barem. Ban menteri kam ya kan di ka sailing. Dan ni ya kan di ka an bat kedua ku jongi kelong. Bakila ban bah ya ke ke badan ka Wei ni ki kendon jo kini kalan ke jongi ba kata kalong. Man mang jaka. Na kini ki jaka pa ba na ni ki right lan. Sya ki brio ki beduk. Mo, sya ki brio ki beduk. Knang ba kidu ki brio jongi ki pa kasi. Kini ka di thik nam ta ki try muluk ki pa kasi ki jongi. Ki bom don yeng don sem ki bom don jaka ban riang bat kham tam ki bom don yeng don sem. Ba kin yo ek jaka na kalian jo hima. Kerang mana kalian joki kini yo ekalat nasional nasi. Bat haman lagi ni kini kenduk ngalai i baki bak. Paro kis im ki menteri ki rang basnong ki sarasnong ki menjur. Ya ka jitmu jangka jasa konsel bandan kini ki bat kita bak ki landang mo kini ki lengkot kendau. Kenang bak kini ki beduk ki besuk kini yo nasional kini ki jing. Bak ladan ru ka jing ai jingmut wana kis im ki menteri ru ba lakum kin pek khantam. Ya ki pat ba jongi ki bayo yo ka slim sna yang baduk na ka sokat pedeng ka bagi on na ka PMAY mo kenyo sin ka kanau kana ba kenyo ban sna ki yeng kana ba kan ka skim ka bagi yo kan mlong ka balen oi yangan ya tu ya pi ba ha ka por banganong sadar thia kan si yo ka skim PMAY kamba khandai phau tam kilong yeng bat kamba sipau ni khatwi teli ni kan kilong yeng kimdon ke jakara ka jo mo na ba ka jakara kan si ka private land ni ka ta ka ri kan ti Songsi banyak tu bagi danda perang jukini bukti kim ka por bersana ki yeng ni kan ka skin ka bahas ka kala laps nani kala korno. Ramdan ki khandokur la ramdan manumno ki balik sini ta juki ka membuat kidu no kala bersana ye. Dela kan nang rem ru ba ala pek ba ikini ki file ki ba bun ha ka dan du ki signature jukini ki bedan ta ki la kala banjur ba bandan no kini ki landan ka bersana ki beduk ki besuk. Habang le i baka ya kumni ngala pek kam dan suka file pat banyu i baki dar ki hima kiratnya ni kisnong bakin mang kita ke jaka nak kam taktik beri ke betul kalau syukur kumtu i kira kam habangala shifti ya ka land department rengkat lu kerja di lambar ke ising ya keren haru bat ki officer ke jongi ke beran slam ha ke beran dan bentar ka basna ke ka ajo snam araja way ila shongru aka special land advisory committee ka bajudan hane pot di sel ban pek na kam ta ki kendo ke siap ke jongi kam simla ya su sekhmat pra syukut an hata ka dia kendo simla pentrikam kumui ambat kum juru kum ka parti ke balam ya ka ist committee ka VP ke jukran bahas pang ke jing dukno ke jongi ya ki jakarai kata ka jing dukno ka kendo ke siap ke jongi Ram desa baru ndai saplang ki para khasi ke jongi hiru. Ba khamtam hingi yo i ba ka jeng tu do ke jaka, ka jeng du no ke jakara ke jongi. Kalong tang siki kat tu kat ni. Ki bahaya spa. Mo, ki bahaya spa ba ban thet da ki po ba ki spa ka. Ngangai i ka department ke jongi ke yo i ke isi jongi ke i ba la kalong kum ni ke bombot. Kanum dan jaka su na kam ta ki brio ki beduk ki besuk ki ba pli ki ba juan singi na ka por ban pan jaka ngangi kan semasa ban aja kai ki. Dan dah ka ai kam sino tho baka de sebelkan ayat ki to kumta hadi ke neka ji kendu bat ki neke hima ki rai bat ki snong mo ka ba ki on ta in consultation
tambah kam semla ongpat dari banyak jeng menjur naki. Nama bakladon kini ke constitution ke jadi kedua kum tanya lah bu no nak kata ke ceiling mo. Tu ke ceiling kan dia taka bu limit ke jungi. Kat no ka kira lima kisnong ket ai jaka. Aba ki deban ai ya kini ki jaka ba ke jungi. Ngan chu persno ni ya ka notification ke bangnya lah penmi nak kalen ka sel ke jungi. Aka khatwe tarik u jeliu arajar penriu. Katok ni mah. Kabaneng kong nakamta ki homestay ya ki Jakarta ni ki Jakarta ba laban ai tang hadu araka. Nas ai kopi ni pi mah. Nang tapat nakamta ki karkhana ki hima ki raj snong ki laban ai tang hadu sawaka. Nakamta ki resort bar ki hotel kalau kemjuhi sawaka. Nakamta karep karyang. Nakamta karep karyang namang baki hima ki raj snong ki laban ai shifo ka mo to sekbi pat ka pasan namta ki school kilaban ah hidup praka namta ki college hidup shifo akar namta ki university khatsan akar namta ki vocational institute bat ki pat kilaban ah hidup san akar namta ki kamri dok kha basna pung bat ki benta ngilabu kelibet adu lai akar Nanti nak mentaki kamri jingri risniang risiar nilabu lai akar. Nanti susu pat nak mentaki pat ki kam tungjur, mo kam tungjur bagi pat ki benta labu khat arakar. Nanti ki hospital ki nursing home bat ki wellness center nilamang bagi hima ki rai ki snong ki laban ai empalat ya kesanakar. Nanti ki sports academy ki stadium ki sports complex nilabu sanakar. Nak ki nuki religious institution mo kadin kam jong ki kedhuan balang bapa prepare akalong baki chnai mani nak ki tap nuki jingam kam juki labu sanaka bat nak ki commercial establishment mo ki dukan ni ki bagi laban dengan kam ki depan labu sanaka kini kan limit ke bagi bu kam maksimum ke bagi bu bagi laban a ki hima kira bekshnom ya ki jakapan Tenda bang ibu limit mendapat kamut bagi liban ai tik kat ni. Ada don ki hima ki ra ki snong pat ki ba bom ko aban ai ya kini ka babu mengi. Ki ba ai ki bom don mo ki bom la ma ai ki jaka be kini ki ba khamrit ya kini ka babu mengiru. Ya kata ki la aban ni. Kam khang ki bang ya kata ta bang ibu kini ka maksimum. Nang ta susu akan ka amendment la bu ru. Ada amendment ka juga la bu ru bana ka benta man ai ki jaka ra syaka sokar jela Syakar district council bat syakar sokar pedeng nakam ta kini jingdon kam ki bedeka roy ka par ki de nakalo ki surok mo nak bandong kini ki hospital ki ba wanra de ki bor sarkar kani ka land amendment kanum khang sakai ki kanum trekam kani ka siling lam ta jom ki sakawai pat ngila buru balada ki hima ki rai bat ki shnong uno ki nam ta ki homestay Nagam taki industry, nam taki resort, ki hotel, nam taki school. Ki don pat ke baka hima, ki baka rat ke snom. Ke idol kam ke baka jaka ke baka kamhe banyak kini. Don kam shisha. Ka an ka syak yaki baki la bende kumta tang ba ki dei ban yo jeng bet ni ki dei banyak kenduk dan ni banyak selok shua baka es komiti jongka district council. Ti halor kini ki mentang ka ban ong kan ke por baka kam ke jingi ke kot tangan ta. Tang bang ibu bang fix ya ka ceiling ababu ya kalimat panungin ai yanukin ai kumnukin ai mudaban soy ya kita ki agreement mudaban soy ya kita ka jingete kular ban ai kini ki jaka ki putar kumnu ki ya te ki jikulan ni kumnu ki pendon kam baro ka bor ka syong haki hima hakira ra kisno kam ni ka kam ga jongi kita mo dan ki akan muslim ki dan ka syu islam ni ki ajin duru ka syong ha kabor ki hima kirai bar kisno kam shom hangi kata tang ba ka section ka ba praba bakundai par ka ong naka principal ai ka belawan ra asam ajar kue ka long ba ra dereng kom kini ki benyo ya ka dosi naka district council ya ka ba ki bo ni ki hima kira ki le unta ka bale unta tingu ka ban ong hani ka por ba kam ban kono ka jeng penduk no ya ka bor ki hima kirai bar kisno kam dan kono ko bo habala thau ya ka khasil atanwa district regulation and vision amlan ajar akwe
Kamamot balai board ka district council lang ba ka schedule bahkan baik kan regulate kan administer dan dia kan bu baik bu renti hakaba penukam ya ki Jakarta kenang ba kanong ka jingmentoy kanong ka jingtengkai ya ki di Jakarta ba nagam ta kapating ka jungi ka banman dan ngimbu ya kan ka selling ka mong ipimen ni dan ngimbu ya kan ka limit ban ai ya kan di Jakarta ba siya ki di bangala kado mentang yang September kan poy kapor baki Jakarta kena benar syu akan dikasih ke jungi. Jadi masuk kuman jadi masungu baki departemen ke jungi. Kali yo iya ke junton kam. Jung upat hur kasih hara juga dikasih ke jungi. Ya ke junton kam tengkai ia akan dikasih Jakarta ba. Aman akan dikasih ke jungi kita bebul kita kam bat kendau mo kiri kenti dak kendau simat kendau kur. Dai tang ke Jakarta dak kendau ba baki ba ki yo bentar. Te ada kini ke Jakarta kemudian syu. Hadin habut, hadin kasan sipusnam, apusnam ni ke bubun kenong. Kali ayu ke district council. Mo? Ki bubun ken kedok tihi sa district council lapan kambor lapan ko board ni ka district council na magasik schedule bangin pet alo ka kendok siap. Tela mangingim la bani ai ka mut ka pateng. Kan ki ben yang ni bat kan tim yang ni bang yam sim la lei. Di mata ka daw na kalang gajungi ni na simi kan ka rai ban pentrikam. Ini ka ceiling bat ni kermen ru kumbala dan kan ka consultation baki hima kira kisnong kinya trilang bat ni ka district council kam tam namdan yang saya sisin man pentri kam no kita ki landan ni kita ki langkat kendo knang baki pat ba baduk jong ikin yo le jong i isam ngalala baru akan ka file ba kala don mo ka jing terwa ba la kumno di ban create kita ki landan ni ki jaka la kumno sipo ka we tili kilong kibri ki bam dan sisa ga jaka ki batuk sisa bakinyo ba chong masa aja ni kilkot kendoban pelong kom kisnom ban nak lengka je konselu kanyarap man penjit onglo bo ukun jarang ba snom ban pe akini kilkot kendo kindon lagi jong snom man nak lengka jong irung in aya katakan title certificate nang ba kibri ki baduk jong ken sutra ya kendo kalian title certificate komot la register ba ni ka je konsel ni lamba juga lika ai te sai singan ong sai sien ba kanam don kan kondo kajing banbenye de kajing kri no ya ke bor jong ki bor hima ke bor rat ni ki bor jok snom Kendiap dah ke bayi bat kene ka isi ke pemerintah ngasukwa pen pensyai sepi ki pat ba baro ba kam samnale ya kanu ka kam ke babakla lane ke bayat lat na ka ke ba ka dis council ka di benle Henry ke supen klan ya kaak kebeladap bangpas nadu senam arajar arpuwe hadin bang ilayoi nakaliang jong ka isi ya ki jingnon kam ban penbet ani ban bahasusu ya kani kaak kebelapas hadu nadu senam arajar arpuwe ke playo sngoru ya ka jing persai nakaliang jong i executive member dia nakaliang ke jongi ngibu ya kani ka kantin ke baong ban bu no ya ka seling kalan seling ya ka ba ki isi barin kila persang banle tenrai lese kadon ka jing sungthu baklah ne hang tai ha ka bai dei bat kitien consultation te hang ha kani ka bill ka pemerintah ka jing penduk no iaitu kantin consultation with headman na ni nong sansyar mo kamdei nak benta ban ai ki jaka Henry ka consultation tang nak benta ban fix ia ka silik kamdon kanu ka jing penduk bor ia kirang ba snong lani ia ki hima lani ki ran Henry namar ba hakini ki san snem kin dus nem lalet no dus nem archa we simlala ban fix ia ki lan siling Henry hadin bakani ka isi batmai kawan hang dia po dis council ni sudan kam no ban fix no ya kani kasiling knang ba kibreu ki baduk ki basuk kinyo bantalem gani kita ki Jakarta balay niyo tangi kita kibreu ki ba hespa kibreu ki klan bor susi banong ba hakini ki snem ki balalit no ki Jakarta bunsin ki let kibreu ki ba don gaspa ka pau bat kita kibreu shimet kibaran kaspa pau kabor kibat om tang deki sana kar ni sipo kar handai deki spa karo
Te kani ka pelong na ka rira cakari kenti mo. Ka ba kipat ya ka jinglong try ka jungki. Te di namar kata ngisuman pensyai hang ni ba sa sisien ba kani ka bill ka ba lawan ra da ka HDC lang ba ka isi ka balailam kamat da ka PPP kumbang ilang kular supat ba ya kicakarat kimday pansentut tani kimday bantut no andray ngin sumar kendong yaki kenang ba kipateng kipanwan kin mentoy lang ba kini ki jakarat te kendiat ha ka bayday ban gawai ka benta ka ba lese kumbang ilaong nang hang ni ba mo ka ba kani ka bill pandahadian bakla debu ya kani ka fixation na ni ka fixation jong land selling mo kumala penpau do executive member ko kumba ko homestay yo arakar lani ka industry saw akar kani pat kam khanglat pat ru ban ong balada kini ki homestay kidon kam lese lai akar mo kidon kam lai akar kamut apa kidon kam lai akar kamut ba kadai penyo kaji menjur nakaran bat kum juru kidai ban panjik bet naka isi la neka dis council namar kani kam khanglat mo ban ong ba ngilabu kani ka fixation kamut kan long bet thik kumne hendrai kaji mut hang ni ka long ba ki raj la ni ki bor hima kila ban ai na ka benta ka homestay hadu ar ekar mo lani na ka benta industry hadu saw ekar te palat na kani ka pamut ba kidon kam ban yo kaji bet na kadis council kata kadi ka ain ka ba ka bala menjur mo wala yo je menjur apo yung dorbar ka long dangsyan bat agreement scam ba kani kan long ka je mentoy na ka benta ki patba nong song ki baret ki badok ki basok bamangkiro ki dia bentalem na ka benta ban yo ki jaka ban sinayeng te kata kadi ka jikun syai na kaliang kajungi ka constitution bat ki hima bat ngilam Baradang pelong ye de consultation jong barok ki hima. Jong barok ki ra, macam barok ki sno. Kembot kan sem sitom kan bampor. Bangin pencekam ngin bu ye kan ka sailing. Mo. Ala ngilai chaka wai pakawi ka sno. Daki hajat li dang sno ha po jongi. Dan daki smart li ki ra. Bakamjur ki bol ki marangi pelong ko pakawi ka sno kan simpol ka ba ka khandau kan khandorat kan nang tu kan nang lek no. Nakan kari ke cungi kali no sikit ki riusimat ke bolong ba mati kumta ni aso de ban weng no era kan skintin so kan salti henrai wala ringi la weng no lembaga ka bill ke cungi kan ka kentin consultation la ni kata ka amdan kam su ban ya kan jok tien bat ki hima ki rai bat ki sang henrai nakaleng ke cungi pat nakaleng ke isi ke cungi pat mo atong sai sin kan ka por nginum le kena guna ki kam ne nginum bu kena guna ki kam bang ngin su nyon ju bor mo ne bang yang kam da pek kam da thau kam da pek ba yu ko kombat khando jong ki hima de ki rat ban ki sno hoi ka la ban khang ya kata ka consultation ne na kaleng jongi kan ka bol ko amat sai ba ngilong open mo indon ka jing kan na kaleng jongi bat ki hima ki rat ka jing bu kan ne man wen no kan sun kam kham ban ai lat ni ban pen step ya kan ka jing pentri kam ya kan ka lan sailing mani idan kam kerki bring idan kam ke mani lap bah ka wei na ke fit visit na kalen kala department don kiriu simat ki wayo ajaka na ka wei na ki ma jen hadu sispa akar unyo obi simat nang no su kata ke hima kan yo pat ban ajaka na pta ki pat ba ono kan ni ka hima ka datang sispa sang po akar ka railan nega kendora nang no pat kan yo ajaka ban ai na pta ki brio ki bedok besok tu Alanya ajang sikip simat. Kembal ong nementin MC ki jongi. Baki bala ban thiet. Ya ki jaga di tangki bagi bayas pak. Ki bah ki ni ki sni ki ban tali kalong ba isar kai. Ki thiet ki spa akar. Ba di leba jong kiru. Haba kila pen kala kendo simat ya ka kendo rai. Kila ban asyik company ki ban syabar ban sengi ki kana ba kam tak tak. Badang yang ki sni ki berdep. Dang yang ki sni ki berdep. Haba ka sen KSU kala hiar. Stis ba damesya. Ngain ba kilap sakwa badan kiri simat ki batu ban tiet ya ke jaka sikti jaka badan yuriam da ki spaka telala mangingim bu yang ka siling ka basu syirkai kalong ba yo ki jaka ro tiet kiri simat ba ke ga banja ba ki jaka ka badan ki yuriam kan poin no sikti kiri simat
Tengah kau abang ong akan dikepor akan taki nong sesar ki kli sesar ki hima ki rat ki snong banyak terang bangi. Nimbang kanu kanu kejing tu omong mat kini no e kebor ke jungki. Ngala pensai pi bina kam kanu kejing tu pengin kini e kebor ke jungki. Inya telang pat ki kam tam e ban create ili ki lanbang na kam taki brio ki bedok ki besuk bakin yo ke jungki kisam. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.